po kantama idem, tražim limenke, železo i bakar i aminu. Ovako ja to radim kad dođem kuće iz limenke. U vreću stresa, to je to. I ovdje, jel ovdje zađeš i kupiš, jel? Ma ja i ovdje izađem kupim limenke. Po kraj Bosne je? Ma ja. Ljudi bacaju? Bacaju. Evo je jedna. Eto jedne. Možeš li jednu kesu nabrati ovako kad zađeš? O, mogu, nekad. Ja. Zavisi sve. Koliko ima, je. Ja. Nađe li se išta drugo osim konzerve? Nađe se bakra malo, željeza malo, minuma. Sve to ide, jel de? Ma ja, sve to ide. Otpad. Ja. Harune, evo nas nekako na tvom obimu posla, jel? Jest. Ti si čovjek koji kompletno skoro Limenke Zenicu... skupljam, a ja idem po njim kantama, borim se, borba, da bi donio djeci, sebi i ženi. Može li se udjeli? A nekad ima, nekad i nema. Zavisi sve. Jesi li negdje radio prije? Nisam. Ali ne mogu i od kičme da radim. Kad bih radio, od kičme ne mogu. Jer me boli kičma. Upati me i onda idem na injekcije. Jedno 5-6 dana idem. Gore, u Crkvice. A u Crkvice? Jes. Imena i cips. A gdje živiš? Jesi ovdje su u Zenici, jel? Ovdje, u Zenici, jeste. Jeste. Imaš li svoju kuću? Nemaš? Nema. Imao bih i tu želju, a ne moreš teško. Skupiti pare i tako da... Oženjen si, imaš 3 djevojčice male. 3 djece. 2 se školuju, jedna ima 2,5 godine. Najmanja? Jest. A 2 je 8 godina. Starije. U Zakinji. Kako, Harune, kako preživljavaš jednostavno? A ide, eto, žena čisti prozore narodu, stanove, kuće. Eto tako tu. Malo njezini pomognu, malo i moji. Tako to je da kako guramo. Od ovoga plaćam i kiriju i sve. Koliko je kirija? 150. Dok struju, vodu, kablovsku, internet. Ovdje je oko 200 maraka. 210. Urijeđe kirija. I ti ujutro kreneš skupljati... Oko pola 7. Limenke? Jeste. I gdje obično ideš? Na koje... Idem gore. Mokušnice, Jalija, Crkvice. Eto, ovdje ovo bliže, kod ovoga ovdje 5 servisa. Evo mi se ovdje nalazimo danas u blizini željezare Zenica, odnosno Mitala. Ovdje si isto tako znao doći kopati staro željezo i ono što, to je sve mizerno. 5-6 maraka što zaradiš, odeš, prodaš, je li to? Maja. Čista obrada. Bio to malo. Ali eto, borba. Pa dokle, kako li? Šta je u budućnosti, imaš ti šta, ima li neki posao koji bi ti mogu raditi? S obzirom da te leđa boli? Sjedić neki mogu, jel? Ima toga posla koji bi sjedić radio. Teško. Teško da ima posao gdje ćeš sjesti. Nema više Harune izgleda ni limenke. Nema ni jedne. Koliko narod dobro živi. Hoćemo vamo još, vidite ima li nema. Hajde ako ništa čisti se okolina. Ma ja. Evo i ovdje još 2, 3. Eto i. Evo i.
Ima li to, jel po klasama to sortirano ili je svaka limenka ista? Ista je svaka limenka. Evo ovako. Ide li ovo? Ide i to železo. Evo neko je gulaš dobar pojeo, kokošija pašteta. Može li ona? Može. U železo to isto ide. I tako ušupi kasnije. Ja. Može ovako. I nekome noć, odvuko me šura, ujutnu, toko me zabola kičma na večer, u 11 sati. A otkad te bole leđa? Ima jedno 12 godina, 13, boli me. Mora da si možda nešto teško podigao ili da si nastradao pa te boli. A jesam, garant. To sam radio na onim avcićima prije 15 godina, akumulator, poda sam igao težaki, tako da upatilo me. A radio si na onim djeca što se voze, jel? Onda. Kod Bosana, kod Zaničanke? Jest. Od nas otjerali, ne daju tu onda više. Imaš li roditelja, imaš li neko? Nema, imam tetku, brata, sestru i zeta. Eto, i oni nas malo guraju koliko ih mogu, Maja. Kako evo djeci, vjerujem teško je. A teško je. Šta je najpotrebnije? Bebi, pelene, hrana, pribor, eto no, šampon, to je to ostalo. Faks, omekšivač, tu, najpotrebnije. Haljinka, djeci, ovima stariji, bebi isto. I mi kupimo kad možemo. Ja. I tu je da, tako. Ima li od socijale neka pomoć? A nema ništa, slabo. Samo dječji. Ma jesu pa su me odbile. Što odbijaju? Ponosno, isto mi je supruga bila, predala i odbio. Tako da, eto. Jedini ti je izvor financijski skupljanje limenki i ovako ako bi neko zovne na dnevnicu, jel? Jest, isto. I tu ideš? Jest. O, dragi Harune, vidi ovo čovječe. Koji? Hajde ovamo. Hajde ovamo, hej. Pogledaj ovo, druže moj. Evo tebi danas 10 maraka, već zarađeno. Ispada jedna. Hej. To je neko štučio. Još neko u kesu ostavio, sam da uzmeš i poneseš. Ja. Evo ih. Super. Evo ih, burazer moj. Hvala. Puna kesa. A imaš još tu, eto, dosta. Opa. Evo imamo još jedna. Ima i na sve strane, ej. Ma ima i mašala. Tako i malo zmijećiš, jel da? Ma ja, ovako i sam. Teško je. Ma teško je na ovoj seči, znači ja s torcama spavam. On tamo s jednom spava curicom na seči, on seči red propala. Jednom smo u ovom sečiju dobili, nismo mogli kupiti, znači ko kauč nešto i tako. Dok sam ja radila, znači ja sam kupila nešto stvari. Ono što inženjering, jeste, evo, 400 maraka plus u kuće. I tako na dnevnice išla i on naučuvati kod dvije djevojčice, bile blizankinje male. Dok su bile, ja sam radila po kućama i dalje, i u prezeću, ali sad ne radim. Radila sam i prošle godine kod Karića i morala sam, bilo teško. Kod braće Karića? Jeste. Pa možda opet da se vratim, ako mognem i kako vidjeti, ne znam. Naveli ste da ste dobili trombozu, jel? I tromboza noge. Ne bi smjela raditi, ali možda me natjera da moram. A koliko se može zaraditi, evo, dok ste radili ovo čišćenje i sada to radite, jel? A sve zavisi, znači 10, nekad 20, nekad 50, nekad 100. Sve zavisi kako, šta imaš, šta ti rekne. Koliko ima posla, ja, sve A zavisi. jes, kako posao. Šta misliš koliko će biti danas zarade na tome? A možda oko 2-3 marke, nijemo ovdje više. Ta jedna Ova mala vrećica. Ova mala 2-3 marke? Jes. A velika ako bude puna? Ona je oko 7,5-8 maraka, velika ona, bijela. A bit će brat bratu 15 danas? A bit će, ko Bog da. Opet će otići kasnije malo, obići. Ja. Reon svoj. Ovo baš i nije tvoj reon, jel' Pa dobro, nije ovo baš moj, ali eto.
Dobre. Hoćeš ti pomognem ja malo? Dobro, sad ću. Imaš puno. Dobro si, Boga mi, Harune. Dobro je. Dobar je on. Dobar. Morat će ovdje doći. Češće, jel' de? Ma ja. Ima ovdje limenki, maša. I veliš, nađeš i bakra i željeza i... Ma ja. A imaš li kako biciklo ovako s biciklom da... Ma ja to s kolicima. Jel? Ma ja. Odvučem tole, idem. Sad ima limenke s kolicima. Aha. Jeste. Koliko je kilogram limenki? Marka i pol kila. Valja skupiti kilu čovjek. Jedno sam skupio 7 vreća. Ja. I dobio 45 maraka. 45. Jeste. Sve se može kad hoće, sam čovjek treba krenuti, jel' de? Volja sam. Harune, ti si jedan dobar čovjek. Mnogo ljudi govori da si jedan pošten i vrijedan čovjek, častan, odan svojoj porodici, boriš se, jednostavno radiš to što radiš, ne smetaš nikom. Ima li izlaza iz te situacije? Pa da Bog da, nema. Jedino limenke to što skupljam, to... Nekako dok je limenki Maja i to tebe je, u tome, jel? a jest. Dok sam ja živ, to ću skupljati. Koliko možeš skupiti? Pa to jedno sam odvukao limenki, željeza, malo bakra, malo onog, jedno zaradio 120, 130. Za jedan dan, jel? Ne, ono mislim to skupljam. Skupljaš dugo, mjesec i pol, mjeseci, odvučem tole ovdje i prodam. I tako koliko je sad kila bakra, recimo? Pa sve zavisi, 11, 12 i 13. Limenke su marka i pol kila, aluminium 2,5, 2. To je vjerojatno po klasama, jel da? Sortirano? Jest. Prva, druga i treća klasa. Šta ti ja sad rekao da sam ja isti ovdje kopao isto staro željezo prije možda nekih 10 godina? A je? 100% ti pričam. Na istoj ovoj lokaciji sam ja prije 10, možda i 12 godina s prijateljem kopao staro željezo i mi smo kopali u kante, znaš, isto što si ti radi. Ja. I tu kantu upritimo i odnesemo koliko bude. A je, borba. I to je bilo i sad je isto. Bog pogleda na čovjeka i izvuče čovjeka. Koji je fini, pošteni, vrijedan. Ne, to je prva i osnovna stvar, samo pošteni i časni. Pošteni, to je tu. Teška je sudbina, teško je, znam, možda ti je najgore doba zimsko, jel de? Idem ja i po zimi, ali slabo nema. A kako za grijanje, za drva je? Pa eto, sad smo kupili dječji 2 metra sam drva, a to je ništa, to... Od doplatka si uzeo drva, jel? Jest. Eto, nahunijeli hrani i to je tu. I koliko si kupio drva? Pa 160 maraka metar, kupio sam 2 metra. Puno čovječ. A skupo. Je to u paleti ono, jel? Nije ono, nego ti u kombiju dovuče i Maja, ima i pečati sve. Maja ono, hošumara uzmi, jest. Šta je vama nekako najpotrebnije? Evo, vi ste porodica koja je socijalno ugrožena, bukvalno, to je tako. Čovjek vam se bori i svaki dan ide, bere limenke, radi po dnevnicama, dakle ne bira posao, jel? Ima i on problem s leđima. Ja s njega upatila dnuč kičma. Pošao se kočiti, jedva sam ga dizala. Znači, ne smijem njeg mene, znači kičman, trebala sam davno na to snimanje ići. Nisam mogla, male curce prija bile i nisam više htjela, nisam mogla ići jednostavno od njega, nema i ko čuvati, tako to. Trebala kičma se otišla. Radila sam i kod svojih oplastenici, mala krave, muza, to sve znači znam. Sa sela sam jednostavno, sve radila. A iz kojeg sela? Obrenovci gore. A iz Obrenovaca? Jeste. Lijepo je gore. Pa lijepo što. Tač morala sam. Harune nema, roditelje nema, nikog. Nema, nisam zatekla, imam tu tetku, imam polu sestru. Ima neko, evo, da vam od možda familije vaše ili njegove da pomogne da malo? Pa pomogne sve to malo, ali nitkog ne trošim. Svak o sebi se zabavaju, svak je nešto penzija, mala patica, razumiješ? A sve je poskupilo. Jer ja sam domaćica, znam sve spremiti, sve skuhati. Od ajvara do dalje noći znam napraviti. Ovako ja radim kad dođem kući iz limenke. U vreću stresem. To je tu. Ovako.
montaži, limijenke, željezo, bakar i aluminij. To je tu.